Haka jing elang ken ma buram ya ka jing dap lais nam jong ka jing khlat no jong henman jong ubala sha siat yap haki pulet katau ba cherish Starfield Thangkiu ubadei ru General Secretary barim ka henyau trap National Liberation Council HNLC upara jong tu noi lam barim ka seng uba Granary Starfield Thangkiu ulapen sngo halor ka jing don ki pulet ki ba berngam siat yap kata arta yoshua haka step jong ka khat lai tri unailar arajar wei Haba ajing kran haka jia langkum kujing ai kuble ya ki pajba ki bala senran ya ka yeng kasam uba Granary Starfield Thangkiu kumupara ule thu bakidon arngot ki pulet ki bala berngam penyap yo ba che artyo shwa bakandon ka jing siat yap yo hayeng sa hamalai kenton masar Haka jing kran jong ulaong bagi tay ki pulet ki day ban wan shakmat ban pensyai balai ki berngam yo hanman jong lam kumta un say madan ya ka kerteng jong ki Sakawai ru ngakuan petik ang pi Bandalo kini pula dong ketiban penyap yo men denga. Bang ban sa arngut kulit. Baladak ban berngem lupai iswa artayo shwa ba in klan mi. Ngapi lagi mi khmat pensai wan sni ri yang sam ngim so ai. Ngim lai AP1 man pensai beli pi berngem. Ban penyap yo men denga artayo so banja kini gijingja. Ba pida angru. Ba yo ba sires ngim penyap tang hapo artayo tak maka jasya. Natip yang kerteng ju piru beranmut soba wan khmat pensai pat wan hin jingiru ada ka basai kena mengin suto lemda kemta te ngimtek mo kai ka banja iru ngimla ban ba khle tendring apil ru yuto nok siap yap iru kom ki para kasi nama ki dikasih sta kini ki armur ki dikasih to basiat ru dikasih mdeiru non tribal mdei madu dikasih basiat iru kini ki berngam ru dikasih Apil iki lembak kami kepajuki men parajuki bakin awak iki bakin mi khmat ban pensai ban wan kenduk ibah yang basam manoba pak siat iki manoba ai order iki pan ak ekadau wan siat yo men jonga mahduk mentang isah ko omdum kijing kenok kijong ki nginum pedang daleleru Haswa kani ule thu bakajing ngap daga yeng kasari kan dei haka khat khandai tarik mentau benai halor kamu kadema jing sya siat yap uba che haki pulet bod khumi lenti bakan dei kasien song ngap ka bakhat du Shuk lapan ramai ke sarkar ke belah kentiu kerdan yo wei head constable syaka kerdan sub inspector ubal siat yap yo henman jong Ngimla ban suklat no kum toi I hoi la klat ngri ngimla ban suklat no kum toi I Mah bang song hi ngapusan maroi Na do bakai I hadu benda klat no akarta basan po sausnem Lai pawa ka jing im jing I kala long ben bakajat ben rio Marbeleng ong kata na do khat news nam kerta Kerta kepadang day ban sobha dan kia samlabha kerta bang day ban enjoy nrimi I lakedat lenti no ban syakri je kejat ben riung tak hadu kasnam inda klat no mta hawajat afoi kata inda idap san po saus nem kerta abang ngakani ya kasnam ngucing I kemut lai pon yo snam kejing imji kalong bat kejat ben riung Tengah kuat ruban pentip sepi, ya ke kijing jai kepala ya berpukut kias, ngakit ngeberhut kias tang kias kuat pentip ya kata. Kut kias mentah kalong baik pending, buat kanek sering kan long lakat hendai terik mentau benahi. Kamut Simon di, buat ngangai, bojat ngalap pek yaktu YouTube ong, kini kan day kelas hearing, buat ni nak kering sam inkermen, bahkan day kelas hearing hak hendai terik. Hendai kebasul lengapan, kumno. Bahkan ni kakam jong men jonga kadang dan po ki bisa sorkar pan kakin tiu kerdan pemban ya upulit ubala depan pla hakmat kami Mekhalia Human Rights Commission balaban pla hakmat jong retired justice di bai badai mu ubasiat I bat daki AK47 jong pendangkam bat menta uyok kerdan Hak tu kapor afo isnam ulong kum head constable mentau ulong kum SI bat ubat kum second in charge hakawai na ki police outpost ki Tangenta Hills tikani kalong kapen kendet ingi kumno bah cakap dengan kem ka information pembantu kapen paru bakani ki jingle jong sarkar kapen slur ya ki polet Bakin long kinong penyak beriau kata kapon peningkong kapon kabaar kejingle jok sarkar kapau syai kedar badi maka kebas hak siat yap yo men jonga lam dadi bakal lam dadi bakapak maka komno kan syai promotion balai kamken bat kapon ke balai bak bakadu
Kani ke jing le jong sarkar ka penslur yai polit bakin nang yai penyap syuk nang ni khmat kham tami tu polit bakwa ban yo promotion daganti ke bamdai kim sale ki kam bamban ki kam menteri yang boleh tujat lah program kham tami ginong ilam jong gajak ben riu la kilong nong ilam ki batrai beri ni ginong ilam ki batrai hag bapa tekum gajak ben riu ngide ben simkhia ngide ben pusan ni kani ke benta ke balai yo bakan jab yang hadin habut makini kim salia tang ben yo promotion yo de kim salia ben le kanu ke kamru ti habai dei bakan ni benta ke jing le jong sarkar ngakum parahi ngam bense ban apil skipai ba juga beri neutral nama ke jing le jong sarkar ke penbore ngam keren kumta nga apil skipai ba ke beri neutral solensar bala dalong ka bala ada kipai ba juga jak beri neutral hi solensar ada kitrang bagi seliang shisha ya kata ke slogan bagi ang boros kata justice for Bashi, justice for the family of Bashi. Tang kawai kelak kenti kadon. Bakta kalong mengidai ban wanra tak sarkar kebat mai hau arpo pra. Tang kata kelak kenti kepala ban penyuak ke besar bohok. Kerparu ihi pai ba pinam angenga pai ti parai kren politics nani kren election nak ni suka. Henrai kanai ke jikisha ke bang kren. Pawat uhe sarkaru jong ni sarkar MDA loong yanga iba jong pi in yo ke jing besar bohok tang ladawan da ke sarkar ke batmai da ke sarkar ke berim wat nung pemilenti lano ru tengah ngai bakani ke jingwan jong iya kani hauni umat lum jengtak bamenta jong i kangai bakanum kalkanum lang tang kum ke jingwan manginikan mau mon laus nem hauni nei ngai kan sei ikirang nile kirang gensai jong kejat ben riu ke manum ting ki manum rit be i kejat ben riu naduk ke danut borok haba pi kejat ben riu naduk ke danut borok pin num ting wat la de ben pa no ila ke jong ke jing imru Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.